Iduodo kului tutorita ekotoma waitin wegelegela kesebuma kinos kedao mishet na dukuna ngadis na ebuni aijana kinateker. Dr. John Ekure nesi edio pe ekotoma duodo kului pirunto sao mishet na. Some of the company like Duk Investments Limited, Ibuni apukora bank like Duk Finance, Raya Bank Katle Proske de Stanbic Bank Kale Proske region berkede microfinance Carlo Polo. Tin so ite superior tin ngasi buai bumakin alem ni kapun e pokara kwa ni kapun muna de pasi million na kotakan jen bi pirageon e bank lo edit de wakai microfinance de pirageon asoma ngaran kene tungalu pirageon asoma kroni businesses keda ite pol ateker uta itijia kroni bakor otomote so mamite kinapuga bon ara wotlojo kota ubon ondi kulepe enera kotoma itegiaro na tukotokana neda nanetolosio ko soroti neda pukora minister lo irotin Musa Echweru Dr. Kurene Sabala ebe eloskintos kesa wanyini bonebe epote ai tatama kironu apolo kada anyune be ijula kiniteso isoko pe ipiriti ni lamuta atakiro kona iteso geosa atukoto na aibu makin pepe anu anyu no point poloro akrono ale mari bakor automatique rock kada to poloteso jenbe buna keta kena krono akor kada golanar keta kena krono shoman kede angaleu microfinance lo dia solo company don't operate little interest we targeting groups yes I go na taitu baba kaza rasi subuzi no daktari sigi milioni ni ngon amuna rais subuzi ko yata do na du kapun no tacha fa microfinance go beta to pole kapun keda lo kodo ko delo sa konya investment ngesi bala be soy politician ibuni sa ganga mamsilo sa ngari ope sinotomo association ana ko sa ganga nari borne polo ilo muso politicians pero sabunra tiakati ke group acha makisbero ne ngari no kolu ngari noto achiangun lo se pegete arera FDC lo sa igiri ara inupi lo sa igiri konyebra no airota Richard jai sai moroke de tonga kere abare cheru ebe ibakoro keserida kinto siteso neda etacha untone sebe kedae buma kera na iteso na etodu tukesilolo epote akiro nu ibakoro araunu nuokawu iteso lo jaske da lupoko ni lu jaske di boro lupti ganga keso na bar idilo kino na iboyo kwa pe mebe idilo kino na mat idilo kino na ile akadin mami koto ichorio itamaja ichorakin e balabi yamara kalaya isoy politicians limokrete jokwa tole jero no yamara kalaya mami chora ati jari jamata joni swamate nan janyoni sani unibere pako kanyare nen obundo ja yanguna domne lan dogge arege oti tunga domne discipline ngon julay no ka kwa so ene koto na jenu nyesi na soditi nyesami sikin bonbe e mame aswam e mame adumo ne balay bonbe ijo ayangara ring kwapa iborne pol ayangana opportunities kwa iborne pol ibore ni nyete ne koto na misikin nyesami sikin bonbe ayaka kwa kungaren ara mamoni iruchokina networking mamoni perori pola muno ebe airujashanu eja atari tesolu nesebuni adaka kini teso amapu ko waiti ni kere waila ito jokara kirono wa kerianud Ashoman angaleu kachi Godfrey Ojore TV East Soroti.